Hei hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Tourism Minister Pilorin Puin Voin Khan Tourism Awareness Week sani somni pali chu Aizawl ahong. Assembly Speaker Pubiak Zaman Tramdila Contour Hedgerow Farming Program aman puya mi zapruk nena tranpuina lan ani. Voin Khan Prime Minister Narendra Modi kai shroi niti ayok Governing Council meeting voi kuana chu New Delhi nei ani. Prime Minister Narendra Modi chu naktuk chumadar som kata man ki bat program amang le don. Tourism Minister Pilorin Puin Voin Khan Tourism Awareness Week sani somni pali chu Aizawl Millennium Center kota ahong Voin July ni somni pasiri tanga August ni thum chunga Tourism Awareness Week man chung hian Tourism Department chuan Tourism for All ti thupoya mangin Tourism chungchang injirtinate khothan bik te tan inti siak ni le talk show mangte a interaction ten hunan mangdon ani Pilorin Pui chuan Mizoram chunga Tourism ti mason tur chuan a chunga cheng mi puite an poimo ati a Tourism mason thina tamtak alom thute tourism chungchanga riruput mangle adon sondana po mason tlana poimo ati thute asoya tourism minister chun India ram chu khovela mishing tamna berani thule hemi wang hian tourism ngai to hian rampona mi kherbe seilovin ramchung mi atang ringot po in tourist thanem tak Mizoramin ahmu thei thule alo mu to thin thu soi ani tourism secretary Dr. Rozama point hu soin khwalzinte anduat chuan Mizoram nom zia zawzokin an ponder sakzel don ani ati a tourism ti mason turin sarkar le department theto pachu athu soya heti rol hian film khur tak chungin KNP na ramthen khata chuan khwazin tamnu tuka wanga harsan an to te hre tin tok angzela malak atul thu soya tourism chuan ramtan tangkana thlan zela be sei thule chumiti hloking tur chuan department in theto pachu azi zel tur thu soi ani Tourism Awareness Week ni chung hian local cable TV sang te talk show nei ani anga rural tourism workshop bot sa in tourism village competition te nei ani bok anga hei ti siak na hian khothan bik pariat sailam biate sairang sangau aibok baktong buang puile ralvong an oma hemba kan Mizoram pumpuya tourism chungchanga mi pui te hria tur poimo inziana pamphlet semani don boka zinkong khokar le tourism mun sanga holding tartum ani bok Lai Autonomous District Council LADC ZPM MDC panhiten MDC ani na hlisak ani lo na chantur soifia tur LADC chairman in hriatin na apek chu high court chuan kaldan pangai kal turin thutluk na siam LADC MDC pakua te chu June samni khan ZPM alom lu ani a heng zinga panhi chu independent MDC ani a heng independent MDC panhi PLR dinglin chin zale pu en zangur te chu LADC chairman pu vel moka chuan July sompani khan LADC danding ngai angin political party anjam wanga MDC ani na hlisak ani lo na chantur soifia tura hria tiana pe in July sompre thleng in soifia na hun ape a MDC pani te hian hun bitiam chungin an changa longkai AOC veng bial to MDC PLR dingle na chin za chuan longkaya Akasfani correspondent danim show cause notice an mu nuwa high court lama anzol kova Gauti High Court Aizawl bench chuan anzol kona chungai tu ngarin MDC ani na hlisak lo chungchanga LADC chu hmala lova tuna anom dan pa ngai om turin ati ani hemi hmalam hian MNF MDC puke rekung chuan ZPM alozam to a Gauti High Court Aizawl bench azol kovin court chuan tuna independent MDC panhi te chungchang thu adang tho hian alo da to bok ani Assembly Speaker Pubiak Zama chuan Tramdila Contour Hedgerow Farming Program man puya huna hian Contour Hedgerow Farming noyami zaprukte tranpuina lan ani Pubiak Zama chuan Mizoram tlangram ani awangin leilung alwang ralchaka leitha ain che khom le harawangin khovel mundang ramrem le Aizawl te ain ale tam takin hum a haw tak zok ani ti a Contour Hedgerow Farming a leitha kolral lo theyang bera leilung man tangkai le chu mi hring le nungcha te dam kho chona turata na ti mak mo ani ti soin mi hring te nunna atan cho thar suna turin leilung chu mamoni atibok leilung kalral tamlo le hlok sia thlai thar dan le ram leilung pian hmang miltur forest department ten an hmang tangkai thiam chu fokomati a ram ngo le leichunglang hang thate hum hal tur hian department hachakna ringot atok zolova mi zongzong an poimoni ati abik takin huan lo ram nei tu te poimo je soil integrated management plan of Tramdil wetlands noya thanto chung ko zathum sompare le la than turte avain chung ko zanga somthum ten ani nang taka an kalpui chuan leilung hum halle thar lok konga sai to le a chevel ngong dot thamani don ati Tramdil wetland monitoring committee noya hian sai tol sifa tol bungle dil khan khuwa te omin
ani hian balhla le lakui theian chinga hibaka hin tramdil integrated management plan noya farm based and skill based micro enterprises atangin chungu za somngain tanpuina andong to ani voin chun khan national highways company siam that meka lunglele haurong in car chu lunglei weme sub headquarters office beer ten khatbaka weme sub headquarters of vigilance and monitoring committee te haurong branch weme office beer ten khaten amhuna kalin an nfa lunglele haurong in car hen kong chezol lai enga mazat omawangin abik takin haurong atanga mani in atanga le langa lungle school le college kal zirlai ten har san an tong na sahle ti thom omawangin weme sub headquarters roi tu te weme headquarters of vigilance and monitoring committee member tele haurong branch weme roi tu te hian helai kong siam tu contractor BRN infrastructure private limited an ho tu te kovin an kong siam mek amuna an enpuya kong chezol lai te chu arang theng vera siam thaturang enin contractor BRN infrastructure private limited te po hian naktu ka tangin kong chezol lai te hi ano siam thatur thu weme roi tu te hi an no shil ani Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarin Puichu Mizoram Mishing claim te zinga no pangtam tak rabit lewle hum soldai an tamlu tukchu apuyati thu soi he thuini mina dur tlang hom sang sang at na minister chon soin pian phung thavek omdan diglo wanga khotlang le chung te hars na siam tu anni thin chu kalsana ti sual le ngai mi lo tura rilru siam turina cha ani health minister thoma to te hi Ferrando Integrated Women's Development Center Peace Home One Stop Center Bedside Home Observation Home Special Home The Federal's Heaven Observation Come Special Home for Girls Teni Home of Meg no pangte chu minister hian komin home in Harsan an to sang sang te ngai thak saka no pangte hian an thiam thil minister hian no entira an mamolena ta minister en puisa fai hlan bok ani observation home no pang case nei dana hun ni in no pang pakwan meka special home hi no pang siam thana hun rehabilitation center ni in kumthum thleng anom thaya tuna hian no pang som hian mek thunga The Federal's Heaven hi mi panau pang kum som paruk la som paret in car solen thamdeu khoite da na ni tuna hin no pang mi pa paruk anom mek ani me seno pang case nei te da no observation come special home for girls hian me chia pasari anom mek bok ani Mamit SP Pilal Thangpui Pulam te le Mamit District MZA de chuan Mamit District chunga Asam ri pathi thing hun le Kolalian border outpost entlo border outpost sipai te le khotang shuai tu de chuan thata kalo dong sungin report sang ai thakani he huna hian khotlang le ko than shuai tu tenen in komin border outpost khotlang shuai tu tenen hian tho hona thatak noya malak thina ni ramri tanga rui hlo le kai noi sang sang luna khan rem chang tak ani awangin khotang angle police tenen tranjolangai thu soi howani outpost police po rui hlo laka fili mi ani nge angai thu soilan telani bok thinglun border outpost hen Fort Air Battalion omin Kolalian hian Third Battalion MAP nom thunga tundin hona heng border outpost ati hen Harsan len tham sei tur omri lo ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puhanani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi ka shoi Niti Ayog Governing Council meeting vai ko na chu New Delhi ane ni Prime Minister Narendra Modi chan thu soin Viksit Bharat at 2047 chu India mi zongzong te thil tum berani ati pamodi chuan he thil tum ti hloting tur hian state sarkar ten poimo hle ti soin mi puite nena in nai berani awangin andin huna poimo bi ka ti tun nai kum chom chuin khowela thilin thak danglam tam tak thlengin technology lamate politics lamate in thak danglam na thleng chho meka hei India chuan ram changa mangin khovel hausakna sok ve turin policy po asiam thiama tulani ati hei ramchang kang developed country India siamna tu rabi masa ani ati bok Nito Ayog Governing Council meeting hi Rashtrapati Bhavan Cultural Center ni Prime Minister Chairman ni in State le Union Territory tin Chief Minister le Governor ten tela ex officio member Inner Minister te Sombik te le Vice Chairman Suman Biri le Nito Ayog member te antel bok ani Prime Minister Narendra Modi chon naktu pathian ni chomadar somphat khian Akashvani kaltangin mi puite na thua soina man ki bat program hang le dona Mizo tonga le lin sun zomanga tuntuma mi hi episode zale sompani na tur ani Paris Olympic sangni somni pali chu nizan khan ro puitaka hon ani ramsang sanga tagin femi ten phone khoma India yo te po yuna intelin PV Sindhu le Achanta Sarat Kamal de chon nampon jar kengin ma an shuai ni India se ni kharna in film na mun sare India yo antel dona Hinging badminton ne hockey te antela zanindar ko hen India mi pa hockey team 10 an match bera New Zealand an tum don ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Tourism Minister Pilorin Puin Voin Khan Tourism Awareness Week sani somni pili chu Aizawl hong Assembly Speaker Pubi Examan Tramdila Contour Hetro Farming Program man puya mi za paruk tne na tan puina hlanani
Vin Khan Prime Minister Narendra Modi kai shwen ni ti yok Governing Council meeting vai kon chin ni delia nei ani Prime Minister Narendra Modi jan naktuk chamadar som kata man ki bat program mangle don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani